Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video na Dominik Čelapirović kanalu. Danas ću vam pokazati zašto ja koristim Opera Mini. Koristim je zato što je brza i mogu brzo doći na svoju stranicu. Pa ajde da pokažem kako brzo doći na svoju stranicu. Najprije uzimate sa adresu svoje stranice. Ovako je zaplavite i stisnete desni klik na nju. I stisnete copy. Ulazite na početnu stranicu od Opere i stisnete add site. I paste. Sad samo stisnete add it. To mi je ta stranica. Možete brzo jednostavno doći na nju. Pa dakle, ako želite bilo koju omiljenu stranicu možete staviti i neće vam se zbrisati ako je vi ne izbrišete. I to je bilo to za ovaj kratak video, vidimo se u sljedećem. Pozdrav!